Afitha wa borithi kuma ceceni ya borithi ya Kasarani amukira urigiti thibitari-ini wa Mama Lucy thutha wa kuhurwo mbara ni raia uria egwikitie ngono guthire uu. Afitha uyu egukwamuraga muhatikano wa ngari barabara-ini ya Kamiti Road stage ya Milema Drive riria onire ngari imwe ikihingiriria iria ingi, na riria akuhiririe ngari iyo ndereba ageria kura na aremwo. Hau niho afitha uyu aingirire ngari-ini iyo na atha ndereba ucio mathie ceceni-ini ya borithi ya Kasarani, no makinya Quickmart ndereba acomora ruhiu rwa njora rungu wa giti. Afitha uyu ona uguo acomokire ihenya na agwa uru, nake ndereba amurumiriria mateki bara ya mateke amutunya thimu na ethara. Riu ndereba ucio ni arikitie guikio ngono riri afitha uyu aramukira urigiti thibitari-ini. Akeja mwena comment section makorwo makiugo na funyifunyi akaga uhoro ucio ni mwega biu, wanaume ena unique nyi akaga alifanya vibaya kupiga askari ni binadamu, ndakahura ungi aliona gafuti agethithimukwo, ndakahura ungi ucio ni Kamwakis Dantis, ndakahura ungi aliona gafuti agethithimukwo. Ena Lucy Lydia akaga sasa alijiwekea lawama juu ya kiburi na Mombasa akaga acha apewe adabu kidogo. Huko ni kwa Mwangi wa mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene, ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.